bakhona izinto esizenzayo ekhaya emsamo sikhulume nawo sikhulume namathongo kuthiwa ke for as long as kukhona abantu abaphilayo ekhaya nalabo abangekho bayaphila ingakho futhi thina ngesizulu abangesintu sithi sanibona asikaze sisho sakubona asijwayele ukuthi unjani sijwayele ukuthi sithi ninjani ile ngengeke encane yama 2000 ejwayele ukuthi umuntu ifuna ukukhuluma nomuntu siqu sakhe thina siyaqonda kahle ukuthi uma ngabe sibona umuntu sibona yena nabakubo abangasekho uthi ubaba uNdebele ngolunye usuku wayezithanda ke eziphathelene nomlando neziphathelene namagugu sathi mase ixoxa le ndaba yala Entelezi Msani Heritage Center kuyena safika wathi yabe ngiphuthuma yabona nje ngicela unikeze 2 minutes ngiyaphuma manje sagcina sesihlale naye kodwa 3 hours ngendlela ayethanda ngayo lento esikhuluma ngayo wathi yazi mina bengazi ukuthi eMzumbe abantu nje ongekho umlando abake bacontribute ngawo noma babambe iqhaza kuona ngazi nje ukuthi uMzumbe ebhontshisi angazi ukuthi kunomlando obaluleke kangaka ohlezi ngale eMzumbe ohlezi ngale eMthwalweni sethi ke thina bantu abaphilayo sivala amehlo abantu abangasekho into yokuqala nje mangabe sebezwile abantu abadala ukuthi kunomthambo ongasasebenza usashaya umthambo baye bavala amehlo alomuntu ongasekho into yokuqala leyo esiyenzayo thina umuntu mayisegula kakhulu ke kuthiwa uyalindwa usuke lindelwa zona zonke ke lezo zinto ukuthi ungangcwaba umuntu ebhekile fanele ukuthi umvala amehlo usethi ke laba bangasekho bavula thina isiphilayo amehlo siyaphikisana lezi zinto kodwa siyavumelana thina esiphilayo umuntu ongasekho simvala amehlo laba bangasekho bavula thina amehlo izinto esingakwazi ukuzibona bakwazi ukuthi sizibone basiyalele zona basitshele ngendlela ezihlukahlukene ngiyabingelela ke la kwiboard ngibingelela usihlalo weboard inkosi uShinga oqondisile namhlanje akhona wonke amalungu eboard lapha ya akhona sibingelele yonke imindeni ekhona la sibonile la ukuthi khona umakhulukhulu ayi baba Mntungwa hayi lungile ngizohlawula le ndaba yokuthi njalo ngifuna ukuthi makhulukhulu angiyazi yenziwa yini kodwa ke ezinye izinto zibuye zizenzekele uyena ke umuntu usolwazi wethu lo ozosinikeza isifundo sanamhlanje ona isizathu esibalekile ukuthi sihlale siligubhe lolu suku kusuke ukuthi sifuna ukukhumbula lamaqhawe sifuna ukuthi siwamemeze amagama awo ngoba masiwamemeza amagama awo ayaphila for as long as unesizukulwane esabiza igama lakho kusho ukuthi usuke uphila ingakho ke siyayisihlangane kanje ukuthi sibakhumbule kodwa into enhle eyenzekayo njalo masihlangene kuba khona izinto ezintsha eziyaye ziqhamuke bese kufanele ukuthi sihlale phansi siqaphele mhlambe mase sibheke kuye kwenzeke la kuqhamuka abantu abasha bathi hayi ubaba wakhuluma ngomyende ukhokho wethu le bese siyazi ukuthi hayi nangomunye okukhokho wabo akulula ke ukwenza lo msebenzi baka abantu basho bathi hayi siyamazi ubani bese uthi ke sicela usihlanganisele umndeni ungashiyi umuntu oyingxenye noma oyilungu lomndeni bese sithi ke siyofika thina uma sifike emndenini sifike sethule ukuthi ngokocwaningo esilenzile luthi khona usibanibani okanje kanje ngabe nina njengomndeni kukhona yini enikwaziyo bese besho ngenxa yokuthi bona baconfirme noma basho bathi kwakuyikhehla la ekhaya leli siyalazi nemisebenzi yalo siyamazi usibanibani wayezalwa ngubani lokho kuye ukuthi kuthina ke kusho ukuthi kuyahlangana lo mlando esikhuluma ngawo
kweminye imindeni kuba likhunisatshe ukuyihlanganisa imindeni. Kungaba nezathu ezihlukahlukene. Kodwa lezi zinto mazenzeka sesingazinaki. Ayingikhohlange yakababa umleta. Safika lapha khona ngithi utade wabo baba umleta lowa. Sathi sahamba wathi ngeke akhulume nathi. Wathi yena akakwazi ukuthi angakhuluma ngoba izwe selonakala. Wathi yabo lezi zingane lezi ngeke zifike ibhadini. Zothi sifike ibhadini zoba sezibulewe. Usuyabona ke ukuthi incindezelo iyenzeni kubantu bakithi. Ungasithatha kancane ukuthi sihlangane, sixoxe, sikhulume kanje. Sikhumbule lamaqhawe. Kuyinto enkulu uma kuzothi ngesikhathi namhlanje bakhona abantu abasesaba ukuthi bakhulume ngomlando ngoba bazi izinto ezenzeka kokhokho babo. Hayi ukuthini ngoba wayazi into enzeka kuBhatimane wakamleta. Ukuthi my findings athi this man Bhatimane must be shot straight away. Kusho ukuthi ukhona umuntu owakwazi ukuyixoxa le ndaba, wayixoxela umndeni wakamleta. Ingakho isizulwane sakhona namhlanje uzofica kukhona wantu othi akakwazi ukukhuluma ngoba umlando awutshelwa namanje usanteneneza endlebeni zakhe ukuthi namhlanje akamazi ukhokho wakhe ukuthi waya kuphi, akazi ukuthi kwenzekani kuyena. Ngakho masixoxa kanje nabanye kuyabakhulula lokho. Nomuntu owayediniwe esanegqubu lokuthi akakwazi ukhokho wami ukudlala nje amambuka, akakwazi ukhokho wami adlala izifiki, adlala izilambi. Bonke labantu ababizwa ngosovereign so izilambi lezi lephesheya kubo, izilambi ezazingenalutho zafika la zithunyiwe. Bonke labantu namhlanje ekuthiwa banomhlaba, bonke labantu namhlanje ekuthiwa yibo abaphethe umnotho bafika la bengenalutho. Abanye babo izinto ezibenze ukuthi babe yigwili namhlanje inkomo ezaziqoqwa koBhatimane, inkomo ezaziqoqwa koDlewukwane, inkomo ezaziqoqwa koNtelezi. Babehamba bafike kulo muzi bashaqe yonke imfuyo yakhona. Enye imfuyo yaseyishaqwa abameli, abantu ababethi babamele. Ukhona omunye waze wahenga walengiswa ngoba esebaqole kakhulu abantu ethi ummeli ubamele inkomo sezigcwele lapha ya. Akhona ke amahlebezi athi ibull brand le nayo njengoba yavulwa ngo1909 yayivulwa ngenkomo ezaziqoqwe ebantwini. Babethi mabekubopha wena beyokufaka ejele noma bekudingisa bese beyopha nemfuyo yakho nenkomo zakho bezithathe. Bese bethi hayi uzobona ke wena uma ungasilaleli ukuthi uzokwenzekani kuwena. Kubalulekile ke ukuthi sizikhulume lezi zinto. Kuyenzeka mangabe ungazi ukuthi la uphuma khona bekunjani, kube lula ukuthi ubuyele khona. Asisho futhi namhlanje ukuthi asiphake impi. Asisho ukuthi namhlanje asinyanye ezinye izizwe, asinyanye abantu abaqhamuka eNgilandi, abaqhamuka koItaly nakwezinye indawo. Asisho kanjalo. Kodwa kubalekile ukuthi sazi ukuthi yini abayenzile kuthina. Mawulalela izinkulumo ezazikhulunywa oBhatimane Mlita noNtelezi Msani, kuvele bengathi abantu ababefunde umthetho, ngathi amaloyazi thizeni lawa bozo ama statements abawakhulumayo and babengakwazi ukumelana nabo. Ukube kwakusebenza iqiniso babengeke baze badingiswe, babengeke baze babulawe. Lapha ke sendelena kukhona idwala leliya, kuhlala abantu lapha abakhonza lapha eBritain. Abantu abakha le mgwaqo namhlanje ivakashi lapha kwakhiwa imali enkulu kabi. Ibona uNtelezi abantu abakha le mgwaqo le. Kwathi ngenxa yokuthi baqopha idwala base bephathwa izifo zamaphaphu, base beyashona. Ngakho ke namhlanje kubalekile ukuthi ke abantu abanjalo sibakhumbule ukuze sizokwazi ukuthi yini abayenzile. Ngoba namhlanje kulula kuthina ukuthi sithi umuntu omnyama ngeke azafike kumuntu omhlophe. By the way, abantu thina akekho omunye umuntu ethi umuntu. Maye emhlophe nje akuyena umuntu lowo. Yithi abantu bakwaNtu. Maye ngabe ngayona izalo kaNtu akakwazi ukuba umuntu. Yithi abantu.
labantu bafika bengenalo ulwazi la eAfrika, bafika kobabamkhulu nokhokho babafundisa, abantu abafundisa umhlaba wonke, abantu abansundu. Into eyenzekayo ke ukuthi abantu bafike bathathe into yakho babuye bazoyifundisa wena, bakutshele yona kakhulu. Namhlanje ke kuthiwa ke Greeks are the fathers of philosophy, kuthiwa yibo abazinjula lwazi, kodwa bathatha ulwazi lokhokho bangabacredita kwabe ngathi ulwazi ongelabo lolo. Ingakho lapha imali khona isithiwa amadogoni yakhala insizwa yomlungu yathi ayazi ukuthi labantu lento bayifunde kanjani, ngoba yona ithathe iminyaka ewu8 ifunda lento esikungweni semfundo ephakeme, kodwa labantu banolwazi oluxakile ngeenkanyezi. Bathi ke bona okhokho babo bavele enkanyezini, bavela phezulu sibhakabhakeni, ayikho into abangayazi ngeenkanyezi. Isizathu esenza ukuthi ke sibuthane kanje ukuthi sikhumbuzane ukuthi singobani. Itheme esinayo ithi sivuselela izimilo ngokwakha imindeni, sisebenzisa umlando, sisebenzisa ulwazi lwendabuko, sisebenzisa amasiko, sisebenzisa ezobuciko. Sinayo inkolelo yokuthi Entelezi masifundisa abantu ngomlando wabo, uma ngabe sifundise abantu ngolwazi lwendabuko, masifundisa abantu ngamasiko, bese behamba bayocula ke emva kwalokho, ukuze mabecula bacula into ekhulumayo, uma bebhala babhala into ekhulumayo ezwakalayo. Asisho ukuthi ke kuyiphutha ke ngempela ukuthi mawigagu kunobaba wakakhumalo wayejwayele ukuthi athi angiyazi into eculwayo ethi checkers hayi mabaso checkers athi ayisekuphelile njalo, akuyona inkinga, kodwa asiyakhe icontent yezinto esizokhuluma ngazo zikwazi ukufundisa isizwe, zikwazi ukufundisa izingane. Umsebenzi wethu njengentelezi msani ilowo, ingakho ke namhlanje sigubha kanje. Ngiyabonga kakhulu program director, ngiyabonga kakhulu ukuthi ningilalele. Cela siphuthise isandla esikhulu ukuthi